Dame un beso que me cure la herida. Un beso. Hello, hello, zami myo, koman nou ye? Mwen te promet nou ke mwen tap vini avek ki konsekans ki ka arrive yon ti moun le enceinte nou metel deyo. Premye konsekans ki ka arrive ti moun nan, li ka arrive al retire ti moun ki nan vant li an, li ka arrive perdi la vil. Deuxième konsekans lan, li ka pran menm 2, 3, 4 ti moun anko mette sou sal gen yan. Paske fwa sak nan vant li an okipe, nan chache pou okipe sak nan vant li an, la pran an deuxième. Nan chache okipe deuxième, la pran troisième. Sa ka arrive l gen 4-5 ti moun sou boal. Aveni l gate. Se nou menm ki la koz paran yo. Se nou menm ki la koz an pil. Aveni ti moun gache. Se nou menm paran ki la koz. Nan mette yo deyo le yo enceinte. Me zemi le ti moun nan enceinte sa pa la fin di moun. Le ti moun nan enceinte, tanke se mouril pito son petit li fe, sa pa an yen. Seulement pale, dil kon sa bon, li fe premier ere a nou pa donel, pi gade chache pou li fe deuxième ere anko. Fe deuxième ere a nou pa donel. E lè sa lap koute nou. Lap tende nou. Paske tout chou ti moun nan chou, se pa se li moun kon fon eksperyans. Me lè li fe yon eksperyans. Deja, lap tende paran, lap tende nou. Li pa fe n'importe bagay. Nou manki fe travay nou, paran yo. Sa bay problem an pil deyo a. Epi ti moun nan enceinte yo metel deyo. Ouè ti moun nan la ri, lap kriye. Hein? Tout malek arrive ti moun nan. Sa pa bon, mes amis. Sa pa bon. Se pitit nou ye, ki ke nou genyen, pou nap pase nan, nou fin met yo deyo, le fin nap pase nan la ri a, nou we yo. Ake ti paket yo an babwa yo, pa gen kote pou yale. Hein? Sans ave ap fe kade jak sou yo nan la ri. Les amis, koman nou senti nou? Hein? Koman ap senti nou? Se pitit nou yo ye, se nou ki te fe yo, mes amis. Ge pitiye pou yo. Depi yo piti pale ansama ave yo. Explike yo ki sa ki gen nan la vi. Mwen pa arete. Na pwè nan yon prochaine video. Ciao, ciao.